Ye ana jolin i Lakwed TV an la didi ben nino matini ana tie i kaber makilwoni Kanyagoga kono tie i city me Gulu Uganda pe wunjo mapongeo ngo matiga timetin i kaber makilwoni Kanyagoga ni dul me hashtag Gulu ga gitigu yubu makilwoni community dialogue ko kani agony kileme pajo no tien lokeni lar lok ikindano mano dwako beberu ikindano chi gin matiga timetin kitiga neno lok me yoango man mano kiramo kwanyo kilo tien mamegwa machala gu mano gitidi street gitiga timaranya ikomdano chi kiramo dwako gi kiramo dwako wiginening man ene kama no lar loketie ma dul ma obino kaka ini tie dul maduong mane no lu nyor palo tieno man en mano gitiga timo kod tim makamani ka chelwa en kilo tieno en bene gubino I ka chake matini makama gibe laro lok no kineno yo ango mabe magen geramo weko tim marajo eno magitiga timne ki district egoni kadong gidugu machalo dana chidong dul me hashtag kono gen gitigi yo magen ge konyo kere kilo tieno makama enini kuno ge yubo wigi gimiyo bod gitija tima dak bena gimiyo giponyo gi wek no gen kinong bod gitich iyonge la chen ana foy tutwal in my chiga neno Lakwed TV gwako nyotian ma chel make sure ni subscribing wek lok paludiro pokara afoin lok we check wek pilije pongara chayo tiki white ngomo wek vuru mame kwatika ge gang ge chero ka koy de gudi kita ini neno kwere kido ngoma waromo timone lutini enimono watiki ker me kwanyo ge ki gudi kechene ning Acholi Sunday. And in a very street, car my light, mamma no be mira, mamma ko neno ko man riho. Ko mamma mo nywala a bearing or mo make no be bearing a down pa beru, take a bearing a down man down ow, when man can end it. And to an mumia tampini pien, a better no na tika Jamie cum an kekena. Pity grew mo biuka conya, pity a man the mo biu me a chenne. Ni owe car moma anamoko tama. Ngon madu mi atamu beru la ngol mungu no weng wai sadam to ba mi anke na te chalo in maru ba mi wi chin itigi ker weng na an mangola atika chulo te na wa university awai lok cha biunu remu kuma cha wai no chaka chingtin pa be doga district a charo bodo mana waju ira wai mego anung tin long mi street da pe ye chaka to gene go do kuma po dan ma duong no pe gere ko me dano chako neno ne kin ma ana chako wot kwere wakumbe ni kenga tumo dong chimu ni sadama go nondo ite chimu gena chon en pede te chimu gen mek arune kakare ho foy so a foy mateka dada wena foy mateka dada chamo kene walo nyurbe le ma wano ti yugere kuno ti ando pebe ilumo la tien mo ni ki nying ma pe winyi na dong me man la tien pa malaya man po girango mini la jo po girango ni ada wek la tien donc ki wig mo mano kado cha bale yin la nyur pe ko tien yin ti ga instilling wi la tini let maraj we la tien ki gang ringo chere district ko na mana ko bod gamet obet ki tam me konyo luak pe tam magin gi konye kit gi ken gi kido tero gi konye ken gi deo yigi gi chiene pa luak kiti di wan luak man ku beri chaw ni wel jimi ti maraj gamende pe romo timu gimo dano tiga deno chan maraj eno gamende tiu lingo mot ni giro mo ma wa romo timu ne pe la tela lubu ki kuma ni karu waji lok charu ni ka dong pe twer wilu mugatu cheri bang gwana mama ju wan wiyo gwana ma diro tor wiyo be pe chek kakare wo foy mateka dada ana foy kakare wela foy mateka dada ya amit mona win ki bot mege an maloro ni gene bono guru koma ki yutung bot panaya kacha kumbe lutiana rio mako aw ki gang makiti di gudi pia duki mi kuru me ot mien lutiana wero lutiana bot nera bedo pora babaro lutiana nong tiegi ma lutiana nong tika cerka kwa lutimpa dano ikarama ge ma lutiana ki kelu gi CPS ka kite alo ki penyo ne won lo nyori wutie we wan lo nyori watie we mamuto ne be pere ento mamana o kwer babana ni pien babana gi mone pere
o chero no la cho mukene kom la cho mukene monone la cho ni pe miero gi kambia no ki peri yepe dongi none gena chama pe mier ki kwal tim pa dano yak begi non ki pet ki kwoge chiki luon anko la ni o chere wati en kan chet kuno ki be mara ki bidili ie anko watiel ayo chero wena da e lutiano pomera o chero kuno muzee ki loro vi piniana rio o lo ki lutino gam lutino dokere gang kombeti o lutino na laga tie pian be giti lopokogi be pange odul mema no gitiga lopokogi eno kare no gitiga lopokogi gang donc kilog martin na mado tike mo 1 to 12 ena ye matiel nyual chon benetike lo pero bien no la tinya ko be chero be nyual lo o be dugu gang ka o dugu gang diano be time dire ma dar be no la chom kene e no dongo gang aya mer latin men we latin borani pegi ker no go latin ko latin no no ni mer tibet bon mer na me latin tigla cho chane ko la chon bi cha wa chi dong me go latin pala warda no ni pelare eni be weng no tikelo pere kom latin bi o bi cha du go dane kan bene gi moy ken pe latin bi ti lo o ka mo latin mo tamme mi cha ko cher ka be di guri donc Mario ma der pero matie madong raja dada ena yeni cho makumbe di tieni ena do wero gini donc tika mete maduong mapelare piani binoni kai lo tian wa riam ke cheri guri weng aduki macho be tika mini wa pero one mon piani ndaro kumbe ni welji mitila mal itika chulo are mi chul school fees la cho pora baba wiri in kilo tini odd mabena la cho ram dugu la tem mai te gwa ko ne mi ndaro dug pe yende gwa en tela tem ine nywala na wa chi anoni gine nong liet makonye bepe mono dita pe ko ni ti bod wan cho ti bod cho la tena nyaka o nywal lo chon o dugo gang o bieno beru gang manok dare o kai wanger mo dake mako chieo no we ko mon na ngech pe ko ne ni waromo tie ko ne ning kong pe ko ne eni romo kier yana we romo kier ke ti achiel 1 mega ye wati we ko gini mo ko titime bien la tinya ka do cheri gange ko ni ayinde cheri pe de boro ke lu chene pere du bi cheri gam nyeri dugo gam aya la cho mer ni mi repet kin ki nyaro mi la ten pu ye piante mer chene nyaro dak bu pu be cher bala cho mu kene dak fu do kuno beru ka ma nok dak bu pu dak bu dugu gang piano ngo fut mi na pa yaw no chene amira fo ben amira Lakwed TV eni weng watiga yele we koloto wakonyo kitman ni kwani lutien magi kwo de gudini eroni ay ngo ma watiga timone watiga neno ngo ma tiga kelo pero en lutien magi kwo de gudini ngo ma waromo timone we kwa kwenyo wono lutinio ke kwo de gudi eroni ay ngo ma watiga nywakone la kore lu nyuru mo etik area enene ke kema eno mira ke chak pe ki mak lu tinni ki mak lu nyuru pieni la nyuru nyu la tinio la tin le nyara ade de in la tini e wer la tin ne la tin do ko la tin ko na per kene o ko per kene la tin no o cha ko yo berni me la tin me chara dong wang dan do yo mira ke mak la nyuru charu den tian eno tin non ki dier ko no kada nyuru no metatie onyo no na chuka ne ti onyo le me motie en la nyuru no ni metatie we la nyuru dugu chak mi la tero cham o yen o vota be o luake o ko chal dana man nyuta lu nyuru petiga ti doktit ge lu nyuru peti doktit pero bre ne per pour nyuru inyalo ka nga inyal kito pe nyal go in la cho kai mi tin aliba bi ni na chen aliba bi ti lu tena bol tena po ngala tena di cho ka no mira ke kwang ke me de kala wora cha do pe ko men lim kom ka ne ko tere wel jemi ben ti ma tek ba ja ka na we ko mon ma me ko rom ne ya in la cho dong pe ti mu geno bo ma ngo ma ruate en dong pe tek pa ko we ko chen ne mo ko ma no yinde mi o ki ne hano cha dong chen ne dong ti di
que wan jo bene chao ken watenyo ngo watenyo tich me gwoko gang bot monwa pe wa miro bedo ka chiel ki monwa jemine weng mati wacho ni pien kit kwa me dini no pere ot leble amoni wacho ni ken ngo men diang ke dat inere ram wil ko weng eto petami wil ka men diang we ka tino dong chien na tin kwa ni ning yinde yu ni kello bi bet kere gwak mar kadi megi pot pe megi olo nuere eto kadi mo nyu anan ya una guni ni ya uni malla yani no anu e ponyo nga amina mir mi apenye ni bori ngomi mon we ko sugio gidako to mon we ko pachen pilo ka chopien ka podi utu shuwio nyoko go badu toro yindo kene gata makita yai ta dako kanya kum ti mago tie chao kana pe kanya ta ko wor yaw giremer chanyo gubu gino ar cha pe kanya mena kona duogo ni choko ga ngamen witi kumone atindo wor bor de ka jirana ko dire di ko donga kwanyo ni ya ka tinu kelo ne atinu ya wor bor de ko yi ota ngadi ni alo ki dong ti mere gini da ko da ya ni cho da ngamandu ti amalle win ko di lebien eni ber ko ba te ma uno ki saba pebe so we ha man o mio lo tino ti den sha inuoni nya ya wor por ko ki mo ka par ngwan wal bello yini mi na tinde wini ku chania da tino poro o teri or yan walo lo latin kunwo pe ka me cho mi wa ya jona ti lo ki kiniga ya wo mi al ku cha dugi diku meren wi dogi chani yindo nu cha ka tin ter kullu nyodo ku di cha me yanyu una rio cho ti mo wuno kisa atamni para mo lo kapol o fo e mateka de daw lu tiro chiti ni o wen dong lu ko wa char wa kwere tiro da go mego lo teno ni en magi ge gangi ge chero ka ko de guri ni lo nyoru gi notie yani ni ke tem tete wa kon ge tio le wen lu tiro lu ke ke lu nget lu nyoru gi lu tiro ma kombe dong ge tio go ni lu ke ken won ga mente ma maro mierbo kon ma ke tiro ka wa mago pe ke gonge kaka gwo ge pechi do we go kwanu yo pe en won pa tuyo ge che kwanu o kwal ge ka pe ge tuyo me go chita mo tie mai mi ro mi yone kilo nyoro pe nini chon ikit mi achuli mego unu kuri lok man mi palotiano ke gange pe ka kwena ma wano roji ye kom kara don ke kir mon pa ni pa mo cheben gi ni kongi mbo kora ngage ko ngage we ko lutino pale wana nyang wanywali pe make nywala wa don pe wa ngeyu chenne man ko mbela tena ke rumie no yaju ti I do ngeyu chenne Mano yop kintu wek la tini mo ai I po chere iwayo o chere go ki neko o chere timbal pieni ni no di ko chan pasen ma mon ma chere ya waro no vola tien bere po yubo aki ya war bil kema chuk o chere tu mi weng ko de dugu wa tiano ini por ke la cho e por ki chuari Acholi mene ma yanke wai no ber ku meno wana kanyu at o wai luani ka wa tet ka nyer ma tene pegi ye pieni da ko mier pe por ke la cho yu platino ber ching dao cho mer ya degi mer chel pe mer kidu gang cha ko timu tij mo ma pe pore e winyo ko ti wo at ke di tieni udur kok pinga wo kok pinga wo cha pinga no mer pe char pa cho lu char ma kon gi pa ka du ki ka mer tim gi na yande rama tim ne pulu lok mo ka ni we ti an yer nyale ke ma pa de ka pa ngwe ne ti on ti ka long e at
No bien la tien ki wan la tien bereti wat. No la tino na lo ki kwere. Po ne ar ki bol nyurgi. Wateglo tien magu beru ka winyu lo, magu kero chwingi, dagu dugulu war, dagu ngeo chan magu akiye, dagu mo tam gi melake. Ene joma wan wajin chi komwai komgen chi Allah hatie komgen. Ka utam ni ana chika ngona, ukwan kara ubine office wa, chi unen ngoma wan watemo. The office of Kono for check and botu. Betwal in mi chak nenwa ni chak ya chaki o kerewa kumbitini manlan la didi ben I Lakwed TV ni ramatini akelu I agiki me yop mamekwa kuno inoni palaring ma ena yeo ber moderator pi yop matini udor ma met tutwal kuno lulok mai ye benegulok lok marwate in ma foot pay subscribing Lakwed TV timbe chawane NN weri nong jem maduong ye kenyu kono ktiyo achel ma inirom konyo wakere mano idog la member me channel mamegwa ichere ke channel mamegwa ichere no kama ke watini join ini chere lugu jeme manoti ye kenyo chimono ene kidmitiere kere kowa mira po wiwuni yop matima duong I Lakwed TV mano tika bino pi chabet weng mano wan neno ni pira tek un kara duju wa mi botu jeme mano tie yomo chwinyu kuno poko ngej botu ana fo etwal producer mamega ladit mic afo chung I camera kidong konya kijem mukene ya giki meyo mamekwa ni matini kunodong ana wajibotu jojakamalo Lakwed TV your local content global audience Latina Lubang Anoni Duk Chien Gang Modrot Ruba Food Mari